Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve berekatuhu. Urmatlı dostlar, urmatlı Kırgızstanlıklar. Mına özümüzdün kolunda bar atın atabagan dostlarımızın atынан Kırgız elibizge bugün Orozonun gününde 10 may 2000 yıl koronaviruska baylanıştуу meçitтерде iftar кыла албай үйлөрүнө таркат берели деп ушул балдар менен жакшы пикирге келдик. Кудайым буйрса бүгүн өзүңүздөр көрүп тургандай 80 үй бүлөгө ооз ачары алып барылат. Алла таалам сиздерден разы болсун. Ушундай кайрымдуулук иш кылган байкелерден Алла таалам разы болсун. Үй бүлөңүздөргө, ден соолугуңуздарга, небере чеберлериңизге Кудай таалам береке берсин. Орозуда кылган дуаңыздар, кылган кайры садакаңыздар кабыл болсун. Аллаху акбар. Allah Taala razı olsun. Bu produktları koronavirüs'e karata produktu menен el yurtubuzda aziz da böyle başlap koymaya gelgeniне Kuday razı olsun. Ya sebep degende уже мындай 1,5 aydan beri el üçün bir top kıyınalып ketти. Ошон үчүн элдин сообу тийсин. Чоң рахмат. Болуп келем, аманат сизге тапшырдык мейли. Жакшы. Бар болуңуздар. Love is everywhere, so much beauty.